Pacunduk malih sareng pedewekan titiang ring channel Bali Rahayu. Ngiring sarang-sarang subscribe lan like channel puniki mangde persideng limbak. Matur sukseme. Ring galai sani becik sekadi mangkin titiang yagi mausang indik aksara arda swara lan pengangge arda swara. Aksara arda swara witipun saking kalih kruna arda lan kruna swara. Kruna arda sane menduwe teges atenge utawi setengah. Kruna swara sane mateges aksara swara utawi pokal. Aksara arda swara puniki malarapan antuk swara utawi bunyi sane kapikolihang yening kabaosang. Inggihan setengah maswara aksara wianjana utawi berbunyi konsonan. Aksara arda swara sering kasengguh semipokal. Imbe aksara arda swara minekadi ye, le, we, lan re. Aksara arda swara manut kawigunanipun kakepah dados kalih soroh. Kawigunanipun saneka pertama pinake aksara wianjana utawi konsonan. Kawigunanipun kaping kalih pinake aksara swara utawi pokal. Yening kawigunanipun pinake aksara wianjana utawi konsonan, wangunyane minekadi ye, le, we, re. Yening kawigunanipun pinake aksara swara utawi pokal, wangunyane mawah dados pengangge arda swara minekadi nanya, gantungan le, suku kembung, guwung. Inggih wantah kadhiasa punika dumun. Mogi-mogi wenten pikenohipun manawita wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa nenten lali titiang ngelungsur geng rene pengampura. Puputang titiang antuk parame santi. Om santi 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 om.